नेवा एफएम 106.6 यादव समुदायलाई छनाउनाहरू ठुके हाम्रो यहाँ अब छन्निमेस्टहरू छन् भेलैना बरेजुलहरुका ढालानु जो कारण ठुनमा या फिर समिति है ना ऐसा अब जो चिसोसँग डरेको लुम्बिङ जो औपचारिकता समिति है ना सिरेक्यो तर ठोया खुइटा चाहिँ झिसो चाहिँ मेरो थाहा छैन टोल टोल्यान चाहिँ अठेना उल्टा गर्दा लुम्बिङ के बिहार गएको सर्कुलर बिहा अठिया हो अठिया चाहिँ जिला रियोपुटी छन अठिगा हैन जिन हातन धेर यो पायो खेन चाहिँ अब झी गठी ढाला अठियाका पाइ त आज चाहिँ भन्छ झझ ढाका चाहिँ पा चाहिँ हस्तान्तरण न्यायमा अर्जुन ठुसी चाहिँ खनेन्टो जितेनेलाई मोटो लुडयो फाइदा छिटो चाहिँ झिरे सलन फिर पाइट चाहिँ छिना यो साथी हो हैन त्यो चाहिँ आइकोन मोदी खाला सुखाल हामीले एउटा खत्याडले टिभी मुदियो फेरि झिउ चाहिँ सल्लो लाजो उके सरकार छिटो चाहिँ छौ टोलियो निर्णय छौ डाक्टरले निर्णयमा जिउ सब समिति जिबि नामन चाहिँ यहाँ या जरुरी ठिकै नि हो या न जिबि चाहिँ तयार है ब्रो ऐसे ऐसे चिपास में ना चलता है साल साल सुधर का नहीं था नहीं कोविड-19 जू जाया जिस कुनकुनी र जिस नर्मली रूपमा जिस यामको ढिउपट्टि या छौ समिति चाहिँ नगरपालिका रो गरेर चाहिँ जिस या हो आ नापो युपट्टि इगो रूपमा छ जस्तै नगापाङ्गा किपो ढिउपट्टि छि बाजे किन पालेन से इगो रूपमा गया छौ आ उखुनीपट्टि गाई जात्रा न जिस मै त पाङ्गे जपिन्छ मलाई इमो ठाउँ तरिका या त इमसा या ढामो चिस यामा हुन मको वजुले चाहिँ छौ नगर भित्र चाहिँ छौ बिमति थिए मलाई खण्ड त उखी या त ठुकी मै त उखी या वे रूपमा चाहिँ आ झिरोमे सर्न ठने दु नगरपालिका न छु अठि दुख मलाई वना स्पष्ट वास चाहिँ बालाई थिए छु मलाई आ झिस कम अठिन चाहिँ याना हुने आ कुनै चाहिँ नगमे पाङ्गे जबिन चाहिँ मा पुरै अठिन याले छौ इगो रूपमा छु आ झिसले काम मका ठेबटी रूपमा तर वस त्यो कुछा चाहिँ वे स्टन अठिन धुलो छु वखे चाहिँ आ वे जोली चाहिँ उके चाहिँ छिन मिलेन चाहिँ उनीपट्टि चाहिँ कोसिस याला भेट्दै खोजेको छु 공소 사과 상황에서 기성 자스피르게 특정적으로 봐. विशेषण ठुलो परिस्थितिहरू फरक थियो काबुसिया 3 लाख थियो दक्षिण सिउको स्वास्थ्य कार्यालयमा सिसे ठुलो नसचाउ जे त आफ्नो सुधारला जल्द भएर या त दक्षिण थाको सिचान म या सल देखे माउ गाजा विशेष गरी गोसा कलर ठाउँहरुले निम्न सरसल्लाह जोडी ओले उसले आ ठुसी नुट गएन अनि यो बिग ख चाहिँ पुरा को गोसा कलर त्यो नियन्त्रण खालको लेभल बिल्डिङ सरल या माल मजला जुल लगा खर गए या जो ए 这个 ये जुग जुग लोग है सरल यो
स्वभाव त झिज बेजुलाले ठन्न सोचाउली चाहिँ चिया पाको ठाउँ चाहिँ टुवाटुवाले बसा खलते त पाटी खस तर सुटाला त गएपछि चाहिँ टप्प भइटुवाइके दक्षिण सहभागिता उक्तमा जग्गाको खलो यसो कारण ठो छिपे स्टेट गलत त ठोली से चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ खलो त चिजुना ससलियामा चाहिँ निय खतम हुन्छ टिके छुए या मजिउला भुल्टा त या जिउ गन्धा त या नेपाल सम्बत 1141 छ ल चिसे रोकेन रोकेछि म दंग मुनि वो दाला ठिटा गणना याले कि म गणना या भाषा औपचारिक अनौपचारिक अर्ध औपचारिक सुकट मध्यम खाली छ छु या माउ फला चाहिदी ज्या मध्यम जजन गएको म या सिम्बोलिक हिसाबमा छु या फला ढान चाहिँ प्रस्तावित हिसाबमा मुक्त हो अब ओक्रम आठो न्यावे या सन ठोसो किसिमले परिमार्जित जिउ छ आफू जे आउँछ से अब फरक खालको जिउ छ यसले त संसारलाई आवश्यक जोड्ने देखोस् यसले न्यावे या माने या माने म नेपाल सम्मतलाई चिन्छ छ चाहिँ पी छ र मलाई उनी वे छ ल छिटो गणना या कि म या गोसा खलामा एजेन्सी चाहिँ विशेष गरी ठुक्लाकी एजेन्सी छ राछ ठो माने या ढुला पा आफ्नो चाहिँ मियो खलै र बिलकी मोजी अथियाले चाहिँ विभिन्न किसिमको यो चाहिँ विभिन्न मोजीमा चाहिँ बाकी सतर्कमा त्यसले ठिकै चाहिँ यो कुटा गजिसला खुम्बो जिथेसला ठुसी यो 1 वर्ष जिथे जो ठुसास्ती यो खजाइ ठुले तकाउने अस्पताल ठुले त्याको यसो कारण ठुलो भरिचा त्यसै बिचाइना गन्धा तक वन्थि छिटो त याजियो मुखमा चाहिँ सला पेन दिसला सोन्तिन लिपलिके बोला अनि लिपलिके कारण सो कथन खोवास बाले एजुल लगा छ अनि कुसा खोला पनि पछिन ज्यासनी खोला अनि सो प्रस्तावित चाहिँ आधाको खोला चिठा सला बेग बोले टोल चाहिँ छुका मुना जी ससले याउ चाहिँ चलन चाहिँ दुजे आफ्नो पर्नु तर काठे चुना खानामा लाग्छ सिधो सजिलो हेरेर सबै हेम गुम छिन्सम चिन्याम अथवा छिपी त गयो खोला अझै चाहिँ औपचारिक ढङ्गले ल यसो कारण न्यामेना चाहिँ पासना फुटबल दखला छ सजिलो चियाले निलवा ठुकी त कने सुन टाइममा सजिलो उखा तपाईँ छौ संस्थाको स्वरूप खेल त बिहा देउला गाना छौ चाहिँ प्रस्तावित खुवाउन खास नसा सटमा छ कुन मर्निङ या सटमा पनि छ खोया छिसा त भिडियो फोन नाइ सब आको तुसी पहिला जिमको हेलो सोच जान छिसा त मर्निङ या मसब तयारले छिसा मर्निङ या चाहिँ तयार लाउन पनि खर्च त खोया छिसा पोसो आ तुसी पहिला जिमको भिडियो छ बजिसको ओखन मर्निङ या मसब तो मर्निङ ला ओखन पन्ने हो ओखन छ बिल दाइ हो सेक्सन प्राइम एक नपला पनि सलेन देन यो आ छिटो मर्निङ छिरेका झि सल्ला यार वेक अप छ हेर्नु न अथवा मर्निङ भुका त सके जे हुन भरे सम्झिन सके जिन कन माइ न ल या कुन क्लास मा चाहिँ तन मन नम्बर आउँछ त्यो नम्बर आउँछ कि निर्वात गाती नेपाल भन्ने गाती चाहिँ जैसे नाना वेट नो सजिलो छ हिसाब डक्टर सदा लौची नेपाल भाषियों एजने आपको किसी जिम को नहीं तो आप ऐसा छोड़ा सो औपचारिक जब यह माँ होगा क्या बड़ी जोड़ी डॉक्टर सॉट होगा वो ना तो या थन या फलचेत या मालियर पनि या ठठो पाले या फर्स्ट ठठो पाले कि पाटे या नामले लास वो मोडलले वन दास जसले चाहिँ भ्यालिनो जुल जीपटी सिम्बोलिक रूपमा जानो जुल अले चाहिँ सुनानो मया गानो ढाप्रे भो दिछि कोठयुपटी मोडलले वन दास बाले लिछि जो सुजा सुबा अनि सब दिना हो सुजा आफ्नो फाइटिङ तो सटा रोड दिने या त्यो पटिल चस्मा बालावे दिला क्योंकि फो सिम्बोलिक सिचुएसन हाइड्रोजन रोड सिम्बोलिक साथ साथै छौ आठौँ करेला झुम मार्फत खुद हुडयो महिमाय बाहे इन्डियमस्त सटा छौ
अंतर्क्रिया थे या ना दक्षिण पासपोर्ट अभी फुटबॉल खोल रही है वो मखला सक्षण से जो है ना तर अनुसार राजा नो अभी निम्न में एक्सपोर्ट तो संबंधित ज्ञान भी फिल्म तो जगह थो थयो महिमा बारे नहोला थयो उत्पत्ति अथवा थयो महत्व यो बारे नहोला सो जुन मार्फत न छौ ठाउँ गरे यो नासा सो अपूज्य फन रिफु सिम्बोलिक रूपमा माने याओ फन जी फल धेतो सो सुला जी फल पास्टि सिस्टम जो था जो या से इतालिस मुहूर्त सबै सिस्टम देखा अब दे संतान दे रूस विशेष ना अच्छा में काफी बहुत है आधिकारिक कथा व्यापार में कारण है ना आठों नियमों में छौ दिनसेला वहाँ तो छौ आधिकारिक बोली है तर मतलब म प्लस छौनी म आफ्नो शिष्टता त्यसले आफ्नो चाहिँ मेरो सन्ति सरी छ सया बना लाग्ने छ दुई गुणा दिएको वो थोड़ा सलाई यहाँ तुम काम है ना तो सामने जो काम है ना सबने सोता तो बिचार टेक दिया ये अब लग कोने उन्होंने पोजीशन दिया बिचार मोदनी कोटी ठोंगल दिसो तो बाना है अब वो नहीं वो गे ना कई संदर्भ में जितना चाहिए कि सीखने के लिए ना सारे चाहिए पैसे चाहिए छोटा खाना लाते तो नक्की खाना वो लाते तो सीखे जो करना अब तो मेरे साल है फिर पावा या खाला कई संदर्भ में तो दूसरे प्रश्न किया है वो दूसरा ले डाला सर कृषि उठोते ना वो तो नर्स फाइल के बना रुपया या खाना तैयार ये ऐसा तो जिससे वो पाप तर छोटो खण्ड दिएको लाग्छ म छोटो आइटको तल छौ भित्र चियामा चाहिँ लाग्छ थाहा छ सर आफूपट्टि चाहिँ टुवायो आयोजन गरेको थियो उहाँको झिलसँग झऱ्यो हामीले ब्यानर ठसै तयार उहाँपछि पुस्ता दियामाल खावा आयोजित गरेर अनौना चाहिँ मेरो छौमा छुन बाना थियो वो तयार वो आखा यो दिन डाको वो तयार वो डाको पिन्छ अनकाले चाहिँ समय खाना चाहे म यो छ अन चाहिँ छौ देवला yana जुला छ दिन फेला वो हम बराबर दिन्छ आफ्नो खुसी याना मेरो आफ्नो पाला खेत क्या भएपछि भति त वो वन हमको पति अझै जुका न दिन्छ अझै मेरो पाला अनौना चाहिँ डना वो सिस्टम आउपछि हामीले लो टेक्नोलोजी जो कानोइना आठौ यो ध्यान माला या तो महत्व ध्याइसकेन जो आजना माछुले नेपाल संगठित अझै व्यवस्थित गर्न चाहिँ कानुन नीतिप्रति पक्ष छु उस अटोपित बोल्न मिलेको उही त चाहिँ छिटो चाहिँ अन्तर्तिर चाहिँ आफ्नो विकास गर्ने घटना यो ठिक ढङ्गमा चाहिँ साझा पाला जिठो सब उदाहरण त बिग्र आठौँ थकान गर्छ लाग्छ यहाँ देश गर्दा थो होइगो सम अठ बटे मरो ढैपुले जिते उठ्न पाएँ जीवको सङ्घर्षसँग यहाँ ठाउँ रेडियो नेपाल कान्तिपुर चियाको डाला सेकेन्ड छ दिन खुनी उपति हेर्द विक्रम सम्मत ईस्वी सम्मत नेपाल सम्मतमा लाग्ने हामीलाई मना नि मैले छोड्न उपलब्धि तर छोटा खाँची चाइनामा ठुले ढल्ला छ कि अभिलेख टेकेन
object mo yung object peke na jitsu po na mo kang itagasa mo kasala bosla dagaw pitin basta mo kang tersulah sa sambat oleh asar sang aduet edukan ada dia bangun sudah itu lah sa gua goda bikam sambat daga goda no daibu bikam sambat dia undergod agna ukisina daibu वो चिठी चाहिँ नेपाल सम्बन्ध अन्तर्गत गर्न भ्याएको नाम ढल्का अझ चाहिँ नेपाल सम्बन्ध 1341 पछि यो पारो कौलागा कसलाई ढल्ला छ जीपतिला पुनः छौते नि छोड्ने बुझ्नु यो नगुन्डाला छ पहाडी चाहिँ आइज चलिँदा आठौँ शिक्षा आठौँ एकपट्टि दुईको हिसाब हो श्रीकृष्ण गोपति यो छेउ चाहिँ चाहिएको वाटोले कागज ठ्याउपट्टि न अब त्यसरी एजुले आठौँ खन झिस सुख जिउ भइपट्टि टले टले छिरी जिउले चाहिँ जी भइपट्टि खचै ठुलो पछि माथे छ अहिले ठो आफू लगटै चाहिँ या त पा चाहिँ आफ्नो उपाय बिउ फल हेर्नु जिउलाई पाकै दिनु चाहिँ तयारी अवस्था चाहिँ गुणबाबुको चाहिँ पैसा दिन्छ अहिले आधा त खुवायो हिसोले चाहिँ पाँच टडक घडक खुवाएपछि आँखालाई आँखीले हेर्न दिनु अवस्था हेरेर एजुले चाहिँ ठन चाहिँ चोपी चाहिँ चाहिएको अहिले टुवाटोले डाक्टर तयारी उगिएको अझै उयो प्रकार छ खोइ खाए चाहिँ अझै भलै धन्यवाद जीव जाया जो समस्या बोल्दा साझा समस्या वो समस्या भुट्न चाहिँ साझा सवाल केमा न्यामा यो नेपाल सम्बन्धीको र्याली आएर यी चाहिँ आफै अवश्य नकारात्मक स्थिति स्थिति सम्बन्धित दृष्टा नकारात्मक स्थिति ख वो कि या तो सोचेको यो कि आउको कार्यक्रम जिमा ल नकारात्मक स्थिति हो कि चीज बचे जो अलग सुन्नु कि या तो सोचेको यो कि आउको चाहिँ जीव कार्यक्रम छ उद्देश्य what is it rather कोरोना मूल अवस्थाको मूल जीव सम्बन्धीमा कोरोना खप्ने अनि अझै चाहिँ कोरोना त गएका परास्त या so जीव र्याली ओके don't stop for this that happen 나쁘지 또 र्याली जीव खा ओकरा या मुझे नोले छासबिसुला तर उगी त स्वरूपै परिवर्तन याना यासन छन् त्यसले बेतन छोटो सुझाव कोठी चाहिँ सुझाव कोठी चाहिँ अस्पष्ट जीवको डिस्टेन्स कामयाब वो कामयाना कोरोना या बारे जिसम जन की चाहिँ प्रचार या नाम दियो जन बाले या दिन्छ तर मनो अफु वे मार्यो बरु बाजा अफु दे मार्यो बरु जीव अफन को जना डिस्टेन्स क्राइम हैन अब आज चाहिँ पोर्छ देगा पोर्छ नाबिया उन अब छ्या
कमसेकम बोर्डरै विरुद्ध डेभलपमेन्ट हुने चिज यदि 30% को यामा आज काश्मीर अर्को याद 지금 아주 slow. 이거 스티브. 스티브 비교돼 지금. 지금 그 이상 시간에 조심히 보면 그래서 그 비즈니스 수비가 대파스 뭐 제차 이거 차. 무슨 나도 이거 지금 스포츠 얘기하고 이거 차. 대파스 뭐 차. 오늘 뭐 차야 어느 가서 축하하는 겁니다. 저 어느 분들은 주의 우리가 말하는 그 시간을 스포츠가 지게 돼요. 그래서 그런 시대는 대반성은 제가 새로운 정보를 제가 나오였어도 특히 업로드 제 수준 그래서 업로드 수준 아니에요. 네? 디스턴스 캐리어 यदि चाइल्ड लास्ट जुन बात तर मुनु चाहिँ कमजोर छु नाप्से कुन सिस्टम बात गर्नु मात्र के विशेष न हाम्रो नगरपालिका विरुद्ध छोटे आदि चाहिँ सुया अनि यो चाहिँ पर्दा नगरपालिकाले जले पाए आछो बारे चाहिँ पाछिन चाहिँ गएर आउँदा ल वो चीज़ तो मूल को जे नेपाल सम्बन्ध से माने आउँछ मूल माने आउँछ वो नि देश नाम को चाहिँ ल यदि वो मुसीबत को जाइदा छ भया साथ जो छोटो खन भया छ या छ भया छ के मूल को लाग्यो तो टोन को सोच्नु 저희 이 가정에서 생집들이 नेपाल समुद्र बारे भूडै बारे जितोले सिको चाहिँ नाप्नु तो ये बारे तो भूडै बारे 저희ले 탐진거 주사나 यदि 집에 चाहिँ डिस्टेन्स काट्नु नहुनु सन्तोषले बालापट्टि कुनै कि थजौलीले न चाहिँ नेपाल समुद्र ठुलो मानेको कार्यक्रम स्वरूप चाहिँ चेन दिमा नेपाल सम्बन्ध ढुडो राव चाइल्डमा कोठा टले बादल अवे टाइम है अथवा भूषा खुलाउन अथवा नगरपालिका सिधोस्टा बादल थे जस्तै 8 घण्टा हो 5 खा प्रोग्राम होल थासे माने फटोट पारे थोपी जस्तै घन ढाक ढास गर्छ 8 घण्टा घन आखी लै बहाना बासु वो होल थासे चाहियो न जु मनो चाहिल भा थाउ थासे दका जस्तै थाबे चोपिने थाबले लाग्ने चोपिने लाग्ने आई खाइ छे टनी ये छोटे 15 मिनेट बाद थाबला सी छोल दुखा रोड मोदुल्ला चाहिँ छ होल स्टेज व्यापक स्टेज आउ उठिरा पोजर दुखा माने या मुखको जे भरे माने आउ या पारे दिसे जुन जिसले खुशी फिटा चाहिँ सौखला नेपाल सम्बन्ध चाहिँ जस्तै यो केन्द्र चाहिँ सरकार चाहिँ 1 रुपैयाँ बिमाउ ख खुशी छैन नेपाल सम्बन्ध माने या गाठौ सुझाव दियो छ सेवालाई उपयोग बेसी हो अच्छे किपली अलग है उठा से जस्तै हामीले चाहिँ साथै टेम्जियामा मिलाको टेम्जियामा सौर्यवाद ना काटले दिएको ले अन्तिम चाहिँ 15 सामना आएको छ होला पछि अब मुभी काले अन्ठातले अनि त्यो छौ चाहिँ सुधारला खुशी छौ चाहिँ सुधारला ले छौ व्यापकता चाहिँ जीमा छौ इले झन् छिबी चाहिँ सुधारले व्यापकता बदल लाग्छ छिउपति त पछि चाहिँ साकोलेमा बुझ हरियाता जुरियो जाउने यहाँ चाहिँ व्यापकता रे मतलब छ भने त्यो छिसा चाहिँ साथा छिमीले चाहिँ अलग चाहिँ पुरो नोटरी बुढो रावला चाहिँ दुस्या यो के छ छि दो चीज बनाएला सोचे छ वो उत्सुकता के हिसाब से छिसा लट रे माउ जस्तै नेपाल सम्बन्ध चाहिँ एक दोरे जुनरका धामा भयो प्रिटेक साथ चलन चल्यो गानो रे छौतै खुसी छौतै 15 मिनेट यो बात थाउ खाएर थौए इले नगरपालिका अथवा देव समिति समन्वय नयाँ भाषा
होल ठासै लागि अलग गाउँ किकुले यो बाला खोज्दै खान्छ जिउ चाहिँ परम्परा थियो फोटो पुसा चाहियो झापी जिउ खोज्दै खान्छ तर यहाँ चाहिँ खुब बालाइकन नि लेटिँदा त्यो चाहिँ अनि समस्या हिसाबको सामान्य चुनावमा छोटे आज निदर्शक समयले चाहिँ अलि गिर्दै गर्न देखिन्छ Dia 41 जीव होगी actually प्राय जापान की अपना ये मुझे साल यूथ एंड टॉप होना इलाज नहीं ये छोट पार्ट गांधी अपने पार्ट है 41 तो 40 नहीं चाहिए के मामले अरे कोई तरह से ये चाहिए या जाकर करा हो ना तो जाकर करा इसे मनोसा ये को जो इतना ये बोली अठे जो ने अन्य समस्या सूची पर जाता है ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन या रियल संभव हो जाए अठे जो ने जे तो भोसा खराई ने तो जाकर खाला तो ना चाहिए उन्हें को लचे सरकार शाखा न छेना परेना चाहिए अले वाले चाहिँ थाहा पिन्छ गाली खाना त्यहाँदेखि राजमान्छे चाहिँ खान्छौँ अझै याद गरेर चाहिँ अन्य चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन बारे त्यहाँ अन्य चाहिँ समस्या उयोको एक परिक्रम नझुल अलग छुन बाजेमा थाका सब विज्ञापन यो ढाकान्छौँ पछि ठन्यो घोषा खिलाउ पनि भएर ठोस सम्बन्धी चाहिँ कोरोना सम्बन्धी चाहिँ जानकारी दिएको छौँ जो पर्छ बाजे सुन्दैन चाहिँ नौना या चाहिँ जुसो बाँगा खेल्छौँ अहिले छौवटपछि मुनिको ढेगा भाषा के गणना ठो लस्कर मुन साके मुनुको यो प्राप्त अझै दुले वो मयान वेदना ताकन छौ चाना या हुन बाना अथवा चाहने फरफर के लेवो चाहिँ भिडियो या तो या चीजमा चाहिँ मिडियामा थोड़ा चाहना जो मिडियामा सुधार चाहिँ थाले एक घन्टा भिडियो कभर यादमा पछि अठा काना या चाहिँ हिस्सा छ पाइने और सुधार आउन भन्ने अलग एक बारे सारा त्यो जो अनुसार दिशामा कस्तो चाहिँ चाहिँ नेपाल सङ्घ 1341 तमाम किसिमले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड परिपालन सामान्यकरण बसाको जब दोस्रो सुझाइको नेपाल सम्बन्धीय महिमा या महत्त्व अलग खुशी दुनो दुखा छा अनेक जो विभिन्न माध्यम प्रचार प्रसार माघ अथवा इदै बेला ठुलो मुना सहभाग 서구의 일에 와 직진이다. 그 아까에 누르 어느 분 맞아 하나 묘고 유저의 누르 네발 선거 내가 세 바야리스 예파 니미거든. 이유가 니미거든. 바 아들이 무슨 수야? 시야 이거 무슨 你竞争力很大。
这些是原理要给。मूल रूपमा चाहिँ नुडो मनाएको छ नखाउने कसमा चाहिँ यहाँ नखाउने नुडी जुने चाहिँ विचार वो विचार छ विचार वो प्रचार यो चाहिँ नुडो मनाएको विचार तर वो चाहिँ र्याली साथै नखाउने कसमा चाहिँ बाटोले फसिया So really so. Really so दिँदा चाहिँ खाएको यही बिन्दुमा खैरीले चाहिँ चिसो भुक्छ जस्तो कोरोना जसको बाला यी खानु कोरोना कोरोना त च्याप्रेमा यो समय चाहिँ चाहिँ कोरोना त चाहिँ प्रचारित छ 그래요. 결국은 이해하는 리얼리 소 이해하고 우리 प्रचार प्रचार विचार प्रचार 그런데 진짜 내가 좀 주가지 제제제서 돈이 좋대야 말해. जस्तो बाजामा खाएर दिउँसोलाई ठ्याक्क छोडेर टाइम नम्बर आएछ 7 दिन चाहिँ 800 जुनी सो 1 घन्टा पुगेर समाचार संकलन यही पिक्दैन अफिस छिटो छोडेर टाइममा ढाँचामा थाकेको टाइममा जिटो थाका पर्दै 7:30 अनि मार्जिन त्यहाँ बहुत खायो बहुत जुनी 1 घन्टा जुनी चाहिँ ढुढैन थोकटा या अलिअलि झप्रजाले याद पर्ने विषयमा अनि चाहिँ विचारमा साथै अगार भन्नुभयो यो लाउ विजय अति फरो ठासै सम्पर्क छन् पाले समाचार सङ्कलन ठन तले जी गाछ हो चाहिँ सूचना दर्लाउ इन्टर्न अफिस जस्तै बाजा थाहा को तले मठाना हुन थायो मलाई ठाइ ठाक हुन गर्नु खजिउ ले मजु ठ खसाना अन्न छिसरी पैसा गाजिउ छ दस त फ्याट के सोच याद खानी काम गरेन तर एजा छ अले खबर अझै यही पिण्ड छ जानकारी पिल्ला ठन तले जी धन्ना छ पानालाई आज सम्बन्धी राष्ट्रिय सुन्थे यावले कि बान्ची यावले कि गरिया होला छ न यो सुते याव बालेगा ठिकै छ बेला जिम्मेवार नै छन् इसे ठनो सुरुवात याना मोस के सहभागी लेके माथि जाति का फाटो पाला यार गाली वो पाता सुन वो पाता सुन चुनी बेलाले त कि मुझे जीसों वो पाता ने छोड़े मत खबर नहीं रिलेशन के बिहान वो खासे थे वो याकी निम्ति से प्रोग्राम न तैयार यार वो एक आपने सिस्टर देखा थे यार टोटल किसवानी का अंदर जो रहने लगे जेबे को जीनिस में खड़ा था ऐसे मानो टोले से छठिया मात्र दिल की जिम हुआ तो थम से थम तो ये आमल लगा बाकी भाई वो याद दे रहा था वो ये जी थोड़ा वो ये मालूम है सबको भी सुखा पुखान ये भाव है वो है तो कुछ ये ना जिम हो गया वो कॉलेज कॉलेज को छठिया जिम हो गया वो गया आखिर घुसा खोलामा फुक्सी आके का गरे छौ छिट छुनो राजा जस्तै टोनी ठोइन दिने आसा जस्तै मानवले फेब्दै समले छि होवे प्लान्ट मलाई गछ यहाँ पनि हो सागले हो छि छैन के छिटा तले छिले डाक्टरका छौ यहाँ थन गनगन्ती आना खबर यामा पत्र छौ ल वे वे हना छि सब फोर्स यार माली कि माली ठन 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 ब्रेर गो चिजिटल माली मुख मोरो चिजिटल त दि हना छ छि थाउनी हासा बालाई सुशी लाग्यो ठेनेर गाडी खुशी ठुक किसमा छि ढुँडले माने पत्रा चाता यहाँ गयो जुल खुशाना यहाँ गयो जुल हना छ छि लाग्यो मो किसना मारो के सोना भिडियो उही मुछु फेब्रुअरी ना सता सखनिया पिन खा सबै पलाई याव लागि अझ मलाई छिटो
นับพันแสนทนาย นับพันแสนทำนับพันแสนทำเนี่ยโชว์ 我们一个人家也买了，我们老年我看见三七个，三七块钱一样，我们在老外干了。说什么？那个人是按出来的，是从他的垃圾来的，按照垃圾一样，我看在眼里了。 छौ चाहिँ बाजारपन छौ संस्कृत शाखा बाजारपन छौ छौ यो ल्याउ डाबर कला रच्चु बाजार यो ल्याउ रहेका छौ बोल आठौँ करे समसामयिक परिस्थिति बारे थोड़ा प्रचार या कोरोना युरिया दिमा अथवा झिसन नुर फटा हने माउ कारण छु थैवा किस्मत छौ प्रचार या किस्मत उसो कार्यक्रम चल्ला छ गा 15-20 मिनट यहाँ 8 घन्टा मैक्सिमम 8 घन्टा खेल किस्मत हो अरू यहाँ छ दीपावली यहाँ सूचना फरक दिए जिल्ला दीपावली यहाँ दीपावली यहाँ यही पकड़ा सूचना दीपावली यहाँ का छ मने छौ न छौ टाइम दीपावली खर चाइ चाइ के ऐसा न ट्राई पी सहभागी यहाँ हुँदै लस्ता दीपावली यहाँ त अन्धोर यहाँ नरका छ यस छुट्टन नाला छ दिछे बे अन छुट्टला छ थासी मुझे कहाँ गई हो हेप्ने नक्की जसा तुमने उइटा इफेक्टिभ या हाँ अच्छा था अठन नेगेटिभ तो यही नोकरा भिडियो काम छौ दिसेला आठने छौ भू लिने जुला वो सही चाहिँ यो खया आखाला या मलाई अनिल लागि छैन र जी अनिल लागि छिसाको ब्यानर पनि सँग रदियोपट्टि यो फ्लेक्स हो फ्लेक्स फोटोमा आबा आयोजक का वो फ्लेक्स फोटोमा छिसा छिसा के दिसे अलग जी तो यहाँ मालपुर के ही मतलब अरे अनो वना दिसले वही ठाउँले सुल्लासे आई दिसले र ये मुस्लिम त थे अनि यही दिन त ठाउँमा दिवाली या अथवा छुमिया छ न्यूनतम छोना आठनी त काटिन लेले न मायामा या कुछो दिता वो फ्लेक्स नापा मुस्लिम न खर्च गाना वाला छ बिया बिल वाला छ र छुते जिला फ्लेक्स वाला मायामा पनो थोटे नाइ मायामा क्या छ दिता Tratele de ce cu la problema. पाका यो न भने के नाम Amsko निर्णय न्यून का चिनी निर्णय न्यून का चिनी या माला निर्णय से न्यून का भी माला न्यून का भी माला निर्णय से निर्णय नेपाल सम्म 1141 स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड परिपालन हेरा सामान्य कठोर घोषणा खोला बाँधेको भनेको घोषणाको छ घोषणा 2 नेपाल सम्म महत्व अनि विषय नुदो कोई बुना भी जी ऐसा खाना चिंता जाऊ सुठा चाहिए खाने उन्हें सुठा चाहिए जब ऐसा खाना चाहिए तो सब उन्हीं
नेपाल सम्बन्धी महत्त्वले चुसिया धुलो गोकथा छ्या भनेको ढैगु खे चिसी सञ्चार माध्यम बाके प्रचार प्रसार यागु प्रश्न 2 मागठ इलेबिले ठोको नहे मुना 16 ब्याकेगु प्रश्न 4 फुकटले सबैले धुलो या दि कुनो खि बाजा नप चिठी ज्यादो त यागु प्रश्न 5 धुलोया नेपाल सम्बन्ध 1142 या पा नियमित गठन हिला हुनेको चुली प्रश्न नेवा FM 106.6 भाषा साहित्य हो संस्कृति नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अलग मिडिया प्रालिया नेबोया नेवा FM 106.6 नेवा FM 106.6